Ndagushuhuje kandi ngo ikazana kuri Maxwell's TV. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibiyaga 10 bya mbere ku mugabane wa Afurika, aho biherereye, ubuso bwabyo ndetse n'ubujyakuzimu. Ushobora kuba warabyize mu ishuri ariko ukaba warabyibagiwe. Ushobora no kuba utarabyize ndetse ukaba ufite inyota, amatsiko yo kubimenya. Nta kindi usabwa uretse kuza tukagumana hano kuri Maxwell's TV kuri iyi video nyine. Bana nanjye kugeza iyi video irangiye. Gusa wibuke gukanda subscribe kugira ngo n'izindi video z'ubutaha tuzadushyiraho uzajye uhita uzibona tukizishyiraho. Ndagushimiye. Reka dutangire. Ikiyaga cya mbere ku mugabane wa Afurika ni ikiyaga bita Victoria. Victoria nicyo kiyaga kinini cya mbere ku mugabane wa Afurika, ndetse gifite ubuso bunini bugera kuri kilometero kare 68,800. Nimbuza ubuso bw'u Rwanda, nta kabuza biragaragara yuko Victoria ni nini kuruta u Rwanda. Nshatse navuga ko ikubye kabiri ndetse karengaho n'ibirometero. Victoria ifite ubujyakuzimu bungana na metero 83. Iherereye hagati y'igihugu cya Kenya, Uganda ndetse na Tanzania. Ku mwanya wa kabiri turahasanga ikiyaga cya Tanganyika. Tanganyika ifite ubuso bungana na kilometero kare 32,600. Ese aho cyo nticyaba kiruta u Rwanda? Ongera wiyibutse neza ubuso bw'u Rwanda buri mu 26,000. Naho Tanganyika yo ifite ubuso bwa kilometero kare 32,000 ndetse na 600. Ifite ubujyakuzimu bungana na metero 1,470. Iki nicyo kiyaga cya mbere ku mugabane wa Afurika gifite ubujyakuzimu burebure. Mu yandi magambo, ahangaha ibuye watereramo ahangaha rihita riruhukira muri metero 1,470. Ibaza ari umuntu urohamyemo. Ku mwanya wa gatatu turahasanga ikiyaga cya Nyasa, cyangwa se ikiyaga kizwi nka Lake Malawi. Giherereye hagati y'igihugu cya Malawi, Mozambique ndetse na Tanzania. Gifite ubuso bungana na kilometero kare 344. Ubujyakuzimu bwacyo bungana na metero 706. Ku mwanya wa kane turahasanga ikiyaga cya Turkana. Turkana iherereye hagati y'igihugu cya Kenya ndetse na Ethiopia. Turkana kandi ifite ubuso bungana na kilometero kare 6,405. Ubujyakuzimu ni metero 109. Ku mwanya wa gatanu turahasanga ikiyaga cya Rukwa. Rukwa ni ikiyaga dusanga mu gihugu cya Tanzania. Gifite ubuso bungana na kilometero kare 5,760. Ubujyakuzimu ni metero 15. Ikiyaga cya Ruberi kiza ku mwanya wa gatandatu. Giherereye hagati y'igihugu cya Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, DRC. Gifite ubuso bugera kuri kilometero kare 5,300. Ubujyakuzimu ni metero 51. Iki kiyaga kandi gikurikirwa n'ikiyaga cyitwa Mweru. Mweru nayo iherereye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Zambia. Mweru ifite ubuso bugera kuri kilometero kare 5,120. Ikagira kandi ubujyakuzimu bungana na metero 20 zose. Iki nacyo ni ikindi kiyaga kinini. Ku mwanya wa 8 turahasanga ikiyaga cya Kivu. Ngira ngo kuri ubu kimaze kumenyekana kubera ko kiri hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu biri kuvugwa cyane muri ino minsi. kandi
gushidikanya ko isi yose imaze kumenya bino bihugu, cyane cyane u Rwanda, dore ko amakipe nka Arsenal, ikipe nka Paris Saint-Germain zimaze igihe kinini zambara Visit Rwanda. Ibihugu byose bimaze kumenya igihugu cy'u Rwanda. Ahangaha niho ikiyaga cya Kivu kiri, hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo. Ikiyaga cya Kivu gifite kilometero kare 2700. Ubujyakuzimu bwacyo ni metero 485. Izi ni metero zitari nkeya. Ikiyaga cya Edward kiza ku mwanya wa 9. Edward iri hagati y'igihugu cya Uganda ndetse na Kongo, ndavuga DRC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kiyaga cya Edward gifite ubuso bwa kilometero kare 2325. Ubujyakuzimu bwacyo ni metero 112. Ku mwanya wa 10 turahasanga ikiyaga cya Chad. Chad ni ikiyaga giherereye hagati y'igihugu cya Chad nyirizina, Nigeria ndetse na Cameroon. Ibihugu byose uko ari 4 bigihuriraho. Iki kiyaga kiratangaje cyane kuko gifite ubuso buhindagurika. Mu gihe cy'imvura kiba gifite ubuso bugera kuri kilometero kare 25,000. Ariko iyo izuba ryavuye amazi yose arakama akagenda akagera kuri kilometero kare 1,350. Ari nayo mpamvu gishyirwa kuri uyu mwanya wa 10. Uku guhindagurika gukabije niko gutuma iki kiyaga gishyirwa ku mwanya wa 10 mu biyaga binini muri Afurika, kubera yuko kimara igihe kinini amazi yacyo yarakamye. Ikiyaga cya Chad gifite metero 11 z'ubujyakuzimu. Izi nazo ni metero nyinshi. Dushingiye kuri ibi biyaga amazi bifite, Afurika ifite ibiyaga byiza, ibiyaga kandi birimo ubuzima. Ibi biyaga byongera ubukungu bw'ibihugu bituranye nabyo. Ibyinshi muri ibi ngibi bifite amateka. Iyo utembereye muri ibi biyaga uba ugize amahirwe yo kubona ubuzima. Ndavuga ubuzima bw'amazi butangaje. Ushobora kuba wakunze iyi video ukaba utarakora subscribe, wibyirengagiza kandaho. Birasaba amasegonda make cyane kugira ngo kandeho ndetse uwo wanayisangiza abandi. Ibikore. Nizere ko ubutaha tuzahurira ahangaha kuri Maxwell TV dusobanukirwe ikiyaga kimwe ku kindi, kuva kuri Victoria kugera kuri Chad. Buri kiyaga kimwe cyose kizavugwaho umwihariko wacyo. Niyo mpamvu ngusabye ngo ukande kuri iyo nzogera y'amamenyesha kugira ngo video zose tuzashyiraho zizajye zihita zikugeraho ako kanya. Ndagushimiye. Nitwa Peter Dusenge.